Es war im Herbst und da kam es zu einem Gespräch zwischen einer alten Krähe und einer jungen Schwalbe. Однажды осенью старая ворона разговорилась с жаворонком. Und die alte Krähe sagte zu der jungen Schwalbe: Ich sehe, du bereitest dich für eine Reise vor. И старая ворона спросила молодого жаворонка: я смотрю, ты собираешься в далекий путь. Wohin willst du reisen? Куда ты хочешь направиться? Und die junge Schwalbe sagte: Ja, es wird jetzt der Winter kommen und da wird es hier sehr kalt werden und ich werde in eine wärmere Zone hinfliegen. И жаворонок сказал: надвигается зима, здесь станет холодно, я хочу улететь в теплый край. Aber da sagte die alte Krähe: Du bist doch eine kleine dumme Schwalbe. Du bist doch jetzt erst in diesem Jahr aus dem Ei gekrochen. Woher willst du wissen, dass es ein warmes Land gibt? Старая ворона сказала этому молодому жаворонку: ты еще слишком молодая птица, ты только вылупилась из яйца этой весной. Откуда ты знаешь, что есть теплая страна вдалеке? Aber die Schwalbe sagte: Der mir das ins Herz gelegt hat, dass es dieses warme Land gibt, der kann mich nicht betrogen haben. Но этот жаворонок ответил этой вороне: тот, который вложил в мое сердце желание лететь в этот теплый край, он меня не может обмануть. Der Mensch ist mehr als eine Schwalbe und darum hat Gott auch uns Menschen diese Ewigkeit ins Herz gelegt. Человек больше, чем жаворонок, и поэтому Господь вложил знание о вечности и в наши сердца. Wir wissen alle, dass es diese Ewigkeit nach dem Tode gibt. Мы все знаем, что будет вечность после смерти. Und es ist erstaunlich, dass sogar solche Leute, die gar nicht an Gott glauben und die nie eine Bibel gelesen haben, doch, dass es diese Ewigkeit gibt. И удивительно, что люди, которые не познали Бога и не читали Библии, все равно знают в своем сердце, что есть вечность. Und sogar Atheisten glauben so etwas manchmal. Даже иногда и атеисты верят в идею вечности. Der kommunistische Revolutionär von Nordvietnam, Ho Chi Minh, hatte ein Testament gemacht. Коммунистический руководитель Вьетнама Хо Чи Мин сделал завещание. Und er hat gesagt, dort im Testament geschrieben: Ich gehe jetzt dorthin, wo die Genossen Marx, Lenin und Engels sind, um sie dort wiederzusehen. И сказал, что я теперь направляюсь туда, где уже находятся Маркс, Ленин и Энгельс, и я их там увижу. Wir sehen, auch solche Leute glauben, dass es eine Ewigkeit, ein Leben nach dem Tod gibt. И такие люди верят в то, что есть жизнь после смерти. Und so geht es uns Menschen alle. Итак, мы все люди чувствуем. Ganz in der Nähe von Braunschweig, wo ich lebe, da hat es den Heidedichter Hermann Löns gegeben. Там, где я живу, вблизи Брауншвайга, был однажды поэт Hermann Löns. Und er hat ein Gedicht geschrieben, wo er diese Ahnung der Ewigkeit formuliert hat, obwohl er nichts von Gott kannte und höchstwahrscheinlich auch die Bibel nie gelesen hat. И он написал стихотворение о небе, хотя он Бога не знал и, наверное, Библию никогда не читал. Hören wir einmal dieses Gedicht. Er sagt: Ich weiß ein Land, in dem ich niemals war. Da fließt ein Wasser, das ist silberklar. Da blühen Blumen, deren Duft ist rein und ihre Farben sind so zart und fein. Auch singt ein Vogel in dem fernen Land. Er singt ein Lied, das ist mir unbekannt. Ich hört es nie und weiß doch, wie es klingt. Ich weiß es auch, was mir der Vogel singt. Das Leben singt er und er singt vom Tod. Die höchste Wonne und die tiefste Not, jedwede Lust der Zeit, das Weh der Ewigkeit. Erreiche ich das ferne fremde Land, dann blüht das Lebensmahl in meiner Hand. Wenn nicht, dann sang der Vogel nur von Tod. Sang mir ein Leben bitter und voll Not. Дано мне было откровение, и не забыть того мгновения. Под ярким солнцем и лазурным небом лежит страна, где никогда я не был. Сверкает серебром хрустальная вода, и распускаются там чудные цветы, как дивные краски их, и запах чистоты. И птица
Песнь поет в этой стране, песнь незнакомую, но знаю, обо мне. Поет она о жизни и о смерти, о счастье высшем и о горе бездне, о роге изобилия, исполненных желаний, о вечной скорби, муках и страданиях. Я знаю эту страну, но где она лежит? Кто скажет, птица та? Куда летит? Журчание ручья я слышал, но вдали, и лишь во сне цветы однажды расцвели, во сне вдыхал их аромат в запой, во сне лишь слышал песнь певучей той. О чем поет далекое вещунье мне? Что жизнь и смерть в моей руке. Достигну ли той страны, то встретит в чертогах вышних жизни пир. Коль нет, споет она о смерти. Увы, увы. Hat sich also diese Ewigkeit ausgemalt mit seinen eigenen Worten und eigenen Vorstellungen. Он представлял себе вечность, представлял себе потусторонний мир и в своих словах это выразил. Aber wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, da sagt uns Gott, wie diese Ewigkeit aussieht. Но если мы посмотрим в Библию, Бог нам говорит о том, как выглядит вечность. Und Gott sagt uns, alles, was wir Menschen uns ausdenken, trifft nicht zusammen mit dem, wie die Wirklichkeit ist. И Библия также нам говорит, что все то, что мы себе выдумываем или придумываем, как люди, не соответствует с тем, как выглядит действительность Божья. In der Bibel steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und was nie in das Herz eines Menschen gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Библия говорит, не видел того глаз, не слышало того уха, не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его. Wir sehen also, alles, was wir uns nur vorstellen, trifft nicht die Wirklichkeit des Himmels. Im Himmel ist es viel schöner, viel erhabener, viel größer, völlig anders. Все, что мы можем себе представить, не является красой неба, потому что небо намного прекраснее, чем все то, что мы можем себе представить. Die Bibel definiert die Ewigkeit als unsere endgültige Heimat. Библия говорит нам, что вечность – это наша окончательная родина. Es gibt viele Philosophen, die waren atheistisch orientiert. Есть много философов, которые были атеистами. Einer von denen war Friedrich Nietzsche. Одним из них был Фридрих Ницше. Er war auf seine Weise gottlos geworden. Он отказался от Бога в свое время, Aber er hatte festgestellt, dass er dabei die Heimat verloren hatte. но он понял вследствие того, что стал безбожником, что он потерял родину. Und diesen Verlust hat er in einem Gedicht festgehalten. Эту потерю он также выразил в одном стихотворении. Er sagt, die Welt ein Tor zu 1000 Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, weh dem, der stets nach kälteren Himmeln sucht, weh dem, der keine Heimat hat. Наш мир – разверстые врата, в холодные, безгласные пустыни. Здесь вечный странник, потерявший то, что потерял ты. Ныне гонит вьюга бледный в клочья рваный дым, что хочет к небесам подняться, но обречен зимой скитаться, так и ты. О горе, нет покоя в жизни тому, кто потерял отчизну. Er hat ein wahres Wort ausgesprochen. Er hat die Heimat verloren. Он выразил глубокую истину, он сам потерял отчизну. Aber er hat Gott gesucht am Ende seines Lebens und er hat Gott gefunden. Но в конце своей жизни он начал искать Бога, и он его нашел. Wir wollen uns damit beschäftigen, was die Bibel uns sagt über diese Ewigkeit. Мы хотим посмотреть, что же Библия говорит нам о вечности. Ich las neulich in einer christlichen Zeitschrift einen schönen Satz über die Bibel. Недавно я прочитал в христианской газете хорошее предложение о небе. Und da hatte jemand geschrieben, in der Welt der schlechten Nachrichten ist die Bibel die einzig gute Nachricht schlechthin. Кто-то сказал, что в мире плохих новостей Библия является доброй вестью, единственной доброй вестью. Ist der Satz richtig? Это правда?
Wer ist dafür, dass der Satz gut ist und richtig Кто ist? согласен? Mal Handzeichen. Sie haben zu früh geschossen. Der Satz ist nur halb wahr. Это предложение только наполовину верно. Die Bibel sagt uns die beste Nachricht, das stimmt. Библия говорит нам о самой лучшей новости, лучшей вести, это правда. Aber die Bibel sagt gleichzeitig auch die schlimmste, die schlechteste Nachricht, die es überhaupt gibt. Но Библия также открывает нам самую плохую весть, которая существует. Eine so schlechte Nachricht hat noch nie in der Bild-Zeitung gestanden, wurde auch noch nie in einem Kriminalroman geschrieben. Nirgendwo gibt es eine so schlimme und so schlechte Nachricht, wie es in der Bibel steht. Такое плохое известие еще никогда не стояло ни в одной газете, ни в одном криминальном романе и так далее. Ist das eine starke Behauptung, die ich jetzt gemacht habe? Это слишком ярко, то, что я выразил, как вы считаете? Das ist nicht meine Erfindung, das hat Jesus gesagt. Это не я придумал, это сказал Иисус Христос. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, geht ein durch die enge Pforte. Иисус сказал в Нагорной проповеди: «Входите через тесные врата». Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Широк путь, ведущий в погибель. Und es sind nur wenige, die den Weg zum Leben finden. И немногие находят этот путь к жизни. Also Jesus stellt fest, die meisten Menschen, die über diese Erde gehen, gehen den Weg zur Verdammnis. Иисус говорит нам, что большинство людей, живущих на этой земле, идут дорогой в погибель. Nicht 1%, nicht 2%, sondern ich habe mal überlegt, mindestens 95% in Deutschland. Не 1%, не 2%. Я как-то подумал и хотел себе это конкретно представить. Я думаю, минимум 95% в Германии. Ich versuche immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, mit Menschen zu sprechen über Gott. Всегда, когда я где-то нахожусь в пути, в дороге, я стараюсь заговорить с людьми о Боге. Und das tue ich, wenn ich mit dem Zug fahre. Mein Nebenmann oder die Frau, die neben mir sitzt, irgendwann versuche ich ein Gespräch über Gott zu kommen. Когда я еду в поезде, например, кто-то сидит рядом со мной, и я заговариваю с этим человеком о Боге. Das tue ich schon viele Jahre so. И это делаю уже многие годы. Ich habe bisher in vielen Jahren nur eine Person kennengelernt, die gesagt hat, ich glaube an Jesus. И за все эти годы я встретил только одного человека, который сказал мне: «Я верю в Иисуса Христа». Und daran wurde mir klar, das stimmt wirklich, was Jesus gesagt hat. Die meisten Menschen kennen Jesus nicht und leben ohne Jesus. И я понял, что Иисус был прав. Большинство людей не знают Бога и живут без Иисуса Христа. Und sie sind damit unterwegs zum Platz der ewigen Verlorenheit. И тем самым они находятся на пути в вечную погибель. Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Ты когда-нибудь об этом уже задумывался? Der Postbote, der uns morgens die Briefe bringt, oder die Frau, die uns die Brötchen am Morgen verkauft, oder die Frau an der Kasse bei Aldi. Почтальон, который приносит нам почту днем, женщина, которая продает нам булочки утром, или женщина, которая сидит у кассы в Альди. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehören diese Menschen zu der Gruppe der Verlorenen. Скорее всего, эти люди относятся к этой большой группе, которая идет в погибель. Können wir das ertragen? Как нам это перенести? Haben wir an diese Menschen schon mal gedacht? Мы когда-то уже думали об этих людях. Haben wir für diese Menschen schon mal gebetet? Мы молились об этих людях. Haben wir diesen Menschen etwas zu lesen gegeben, dass sie das Evangelium kennenlernen? Давали мы этим людям, может быть, что-то почитать, чтобы они познакомились с Евангелием, Und dass wir sie gewinnen für den Himmel. чтобы нам приобрести их для неба. Ich bin davon überzeugt, dass es die wichtigste Aufgabe in unserem Leben, dass wir anderen Menschen erzählen, wie wir in den Himmel kommen. Я уверен в том, что наша главная задача состоит в том, чтобы нам рассказать другим людям, как они могут попасть на небо. Ich erinnere mich noch, ich hatte eine Reise nach Kasachstan vor mir, um dort in Kasachstan Vorträge zu halten an Universitäten und auch in Gemeinden. Я помню, что я готовился ехать в Казахстан, я должен был там держать доклады в некоторых университетах. Und am ersten Vortrag wollte ich sprechen über das Thema, warum lebe ich überhaupt hier auf dieser Erde?
И на моем первом докладе я хотел говорить на тему, почему я вообще живу на этой земле. В чем смысл жизни? Unsere Tochter war damals 15 Jahre alt. Наша дочь тогда была, ей было 15 лет, нашей дочери. Und ich dachte, ich frage sie mal genau diese Frage. Warum lebst du? И я подумал, я спрошу нашу дочь, что она ответит мне, почему она живет. Und ich war sehr erstaunt, was sie mir gesagt hat. И я был очень удивлен, что она мне ответила. Sie sagte, ich möchte mein Leben so leben, dass durch mein Leben einmal einer mehr im Himmel ist. И она сказала мне, я хотела бы так прожить свою жизнь, чтобы через меня, с моей помощью, минимум еще один человек попал в небо. Da habe ich mich als Vater natürlich sehr darüber gefreut, wenn sie so ein Ziel hat, dass einer mehr im Himmel ist. Я, как ее отец, очень обрадовался, что моя дочь имеет именно такое желание. Wir können es auch anders ausdrücken, dass einer weniger in der Hölle ist. Мы можем это выразить иначе, чтобы на одного человека меньше оказалось в аду. Wäre das nicht großartig, wenn wir auch solch ein Ziel hätten mit unserem Leben, dass wir mindestens einen mitbringen zu Jesus, wenn wir im Himmel sind? Разве это не было бы прекрасно, если бы и у нас была эта цель, чтобы минимум одного человека взять с собой на небо? Und wenn wir einen gewonnen haben, was machen wir dann? И когда мы приобрели одного человека, что мы сделаем потом? Dann, ja, genau richtig. Dann holen wir den zweiten. Приобретем второго. Und wenn wir zwei haben, А когда мы приобрели два, dann holen wir den dritten. приобретем третьего. Und dann wollen wir ganz viele Menschen im Himmel mitbringen. И это наше желание, многих людей привести на небо. Ist das nicht eine super Aufgabe, die wir haben in dieser Welt? Разве это не прекрасная задача, которую мы имеем в этом мире? Wir wollen nicht die Millionen auf dem Konto haben, wir wollen Menschen zum Himmel mitbringen. Нам не нужны миллионы на нашем конто, мы хотим людей привести на небеса. Aber wenn wir über den Himmel nachdenken und auch über die Hölle, müssen wir erstmal wissen, wie ist das eigentlich? Was ist der Unterschied? Когда мы говорим о небе и об аде, мы должны знать, в чем же разница между двумя этими местами. Und mir ist aufgefallen, beim Lesen der Bibel konnte ich zwei Sätze daraus erkennen. Когда я читаю Библию, я заметил два отличия между ними. Die Bibel enthält die beste Nachricht, die es gibt. Niemand hat eine bessere Nachricht gesagt, wie die in der Bibel steht. В Библии мы имеем самую прекрасную новость, прекрасную весть. Нет более прекрасной вести, чем ту, которую мы имеем в Библии. Aber gleichzeitig steht in demselben Buch auch die schlimmste, die schlechteste Nachricht, die es überhaupt gibt. Одновременно в этой же книге стоит самая плохая весть, которую мы можем себе представить. Diese beiden Sätze wollen wir einmal prüfen anhand der Bibel. И вот эти два утверждения мы хотим проверить с Библией в руках. Zunächst möchte ich vergleichen die Erde mit dem Himmel. Я хотел бы сравнить небо с землей. Und da stellen wir fest, es gibt auf dieser Erde viele, viele gute Dinge. Мы можем сказать, что на этой земле есть много прекрасных вещей. Was ist das Allerschönste, was wir in dieser Welt kennen? Что является самым прекрасным, что мы имеем на этой земле? Es ist die Liebe. Это любовь. Es gibt nichts Schöneres, nichts Größeres als die Liebe. Нет ничего более прекрасного и великого, чем любовь. Wenn wir von jemandem geliebt werden und umgekehrt einen anderen auch lieben können. Когда кто-то любит нас, и мы можем любить кого-то. Ich bin auch in Ostpreußen geboren, also dem äußersten östlichsten Teil von dem früheren Deutschland. Я родился еще в Восточной Пруссии. Это самая восточная часть тогдашней Германии. Und von dort kommt das schönste Liebeslied der Welt. И оттуда мы имеем самую красивую песню о любви. Natürlich ist das sehr subjektiv, was ich jetzt sage. Конечно, это очень субъективно, что я сейчас Aber ich habe говорю. bisher noch kein Lied gefunden, kein Liebeslied gefunden, das noch schöner ist als dieses. Но до сих пор я не нашел более красивой и хорошей песни о любви, чем эту. Und wer ein noch schöneres kennt, der möge mir das hinterher sagen oder mir später schreiben. Но если кто-то знает еще лучшую песню о любви, скажите мне после этого или пришлите мне ее. Und das ist das Lied Ännchen von Tharau. Эта песня называется «Анка из
Тарау, из Тарау. Sie freut sich schon. Und in diesem Lied ist das wunderbar gesagt, was Liebe ist. Da В heißt этой es, песне сказано, что является любовью. Ännchen von Tharau ist, die mir gefällt. Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut. Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. Käme alles Wetter gleich auf uns zu schlagen, wir sind gesinnt, beieinander zu starren. Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein soll unsere Liebe Verknotigung sein. Würdest du gleich einmal von mir getrennt, lebt es da, wo man die Sonne kaum kennt. Ich will dir folgen durch Wälder, durch Meer, durch Eisen und Kerker und feindliches Heer. Na, wenn das nichts ist. Ännchen von Tharau, mein Licht, meine Sonne, mein Leben schließt sich um deines herum. Ist das nicht wunderbar? Wunderbares Lied. Wer ein besseres kennt, der wird mir das Если sagen. вы знаете лучшую песню, скажите мне. Jetzt hören wir das in Russisch. Да, попробуем. Анка из Тару, моя любовь, ты душа моя, ты моя плоть и кровь, ты жизнь моя, все, чем владею, сокровище, что я имею. И в любви, и в горести дня сердце Анки стучит для меня. О чем попрошу, ты уважишь, и что запрещу, ты закажешь. С тобой я могу быть мужчиной, что ж, ты же женщиной нежной, любимой. Откуда же взяться любви без мук, коль нет единения сердец, уст и рук? Мы одно с тобой, телом, одной душой, Анка из Тару, и у нас мир и покой. Пусть будет ветер и холод, и зной, мы выдержим все вместе с тобой. И болезнь, и скорбь, и гонения укрепят лишь вновь, любовь без сомнения, ведь любовь, как вино, наша крепче от времени после страданий или тяжкого бремени. Ja, genau das ist dieses schöne Lied. Und dieses Lied, wenn das möglich ist in dieser Welt, dann ist das etwas Großartiges, wenn so viel Liebe zusammenkommt. Wenn Menschen sich so sehr lieben, dass sie durch feindliches Heer, durch alles durchgehen, um zum Geliebten zu kommen. Это прекрасно, когда люди так могут любить друг друга, испытывают такую любовь, несмотря на неприятности в жизни. Und ich nehme noch was anderes, was sehr schön ist in dieser Welt. Etwas anderes Есть Schönes. еще другие вещи прекрасные в этом мире. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt und zum ersten Mal dieses neugeborene Kind in der Hand hält, ist etwas ganz Wunderbares. Когда женщина рождает ребенка и впервые держит его в руках, это что-то прекрасное. Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr staune ich, wie Gott sich das überlegt hat. Чем больше я об этом размышляю, тем больше я удивлен, как Бог это создал. Und da kommt aus dem Leib einer Frau ein neuer Mensch heraus. И из утробы женщины выходит новая жизнь. Und die werden groß und erwachsen. Они вырастают, становятся взрослыми. Und dann haben wir einen ebenbürtigen Menschen uns gegenüber und können sagen, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. И перед нами стоит взрослый человек, и мы можем сказать, это мой сын, это моя дочь. Ist das nicht eine gewaltige Erfindung, die Gott gemacht hat und uns das ermöglicht hat? Разве это не прекрасное творение, созданное Богом? Oder ich will eine andere Situation schildern. Nehmen wir einen großen Sportler. Хочу еще привести в пример ситуацию о спортсмене, например. Und von Jugend auf hat er trainiert, um ein Leistungssportler zu werden. Он занимался с детства, с юности, чтобы стать спортсменом. Und irgendwann hat er sogar an der Olympiade teilgenommen. И когда-то в жизни он даже участвовал в Олимпиаде. Und er hat sogar den ersten Preis gewonnen und dann steht er plötzlich oben auf der Treppe. Он занял первое место и стоит на этом подесте. Er hat bei der Olympiade gewonnen. Победил в Олимпиаде, золото. Die Nationalhymne wird gespielt und die Fernsehkameras laufen. Поется гимн страны, камеры снимают все это. Wir sehen eine ganz besondere Situation für diesen Sportler. Это особая ситуация для этого спортсмена. Wir haben jetzt einige verschiedene Situationen in dieser Welt kennengelernt. Und jetzt sagt die Bibel, wenn ihr alle das zusammennehmt, alle schönen Dinge dieser Welt, nichts ist vergleichbar mit dem Himmel.
Мы назвали несколько прекрасных вещей, которые могут встретиться нам в этом мире. И Библия говорит нам, если нам собрать все прекрасное в этом мире, самое лучшее, и все равно оно не может сравниться с небом. Die Liebe wird größer sein als auf der Erde. Любовь будет намного выше, чем на земле. Die Freude im Himmel wird größer sein als jede Freude auf dieser Erde. Радость будет больше и выше, чем любая радость на земле. Alles ist schöner. Все прекраснее там. Hier vergeht alles, dort im Himmel wird nichts vergehen. Здесь все проходит, там не проходит ничто. Wir sehen, was die Bibel sagt, ist sehr, sehr nach vorne schauend und überwältigend, wenn wir das lesen. Библия, когда она говорит нам об этом, направляет наш взор в будущее, и оно прекрасно. Aber jetzt müssen wir auch die Erde vergleichen mit der Hölle. Но теперь давайте мы сравним нашу землю с адом. Und jetzt schauen wir uns verschiedene Situationen auf dieser Erde an, die sehr schlimm sind. Давайте посмотрим на очень скорбные ситуации в этом мире. Ich habe gehört von einem Christen in Rumänien, der war 14 Jahre lang in einem kommunistischen Gefängnis. Я слышал об одном христианине, верующем человеке в Румынии. Он находился 14 лет в тюрьме. Und er hat jahrelang 10 Meter unter der Erde gelebt und nie das Sonnenlicht gesehen. wie viele Jahre? 14 Jahre. Unter der Erde. Эти годы он находился 10 метров под землей и никогда не видел солнечного света. Und er wurde zusätzlich noch gefoltert. И он также его там мучили в этой тюрьме. Aber er blieb Jesus treu. Но он оставался верным Господу. Könnt ihr euch vorstellen, so eine schlimme Situation? Вы можете себе такую ситуацию представить, такую скорбную? Und das auf dieser Erde. На этой земле. Und eines Tages hat er gesagt, als ich das so erlebt habe, habe ich gedacht, jetzt bin ich in der Hölle. И он сказал, однажды, когда я все это переживал, я думал, сейчас я нахожусь в аду. Und dann sah er, auf seinem Tisch stand ein Glas Wasser. И потом он увидел, на его столе стоял стакан воды. Und er sagte, dann habe ich gejubelt. Ich bin nicht in der Hölle, hier gibt es noch Wasser. In der Hölle gibt es kein Wasser mehr. И я тогда обрадовался и сказал, у меня есть вода, в аду нету воды. In dieser Welt gibt es viele schlimme Situationen. На этой земле бывают очень неприятные и скорбные ситуации. Denken wir an die Kriege und alle diese Dinge, die wir in dieser Welt auch erleben. Вспомним о войнах, которые, к сожалению, происходят на этой земле. Denken wir an den Untergang der Titanic auf dem Atlantik, wo 1495 Menschen zu Tode gekommen sind. Подумаем о крушении Титаника, когда погибло 1495 человек. Oder denken wir an den Untergang der Gustloff, ein Flüchtlingsschiff, das aus Ostpreußen kam, und dort sind 9000 Menschen untergegangen. Или подумаем о крушении, о гибели корабля «Густав», на котором были люди, которые бежали во время войны. 9000 человек погибло тогда. Oder denken wir an den 11. September 2001. Или вспомним 11 сентября 2001 года. Der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York. Теракт в Нью-Йорке. Und wir sehen, viele, viele schlimme Dinge gibt es auf dieser Erde. И мы знаем, что есть очень ужасные вещи, которые происходят в этом мире. Aber wenn wir diese schlimmen Dinge vergleichen mit der Hölle, dann ist die Hölle noch viel, viel schlimmer. Но если мы сравним все эти ужасные ситуации с адом, то ад намного, намного страшнее. Warum ist sie schlimmer? Почему он страшнее? Weil Jesus es uns erklärt hat. Потому что Иисус нам объяснил. Jesus hat gesagt, die Hölle ist ein Ort der Finsternis. Иисус сказал нам, что ад является местом тьмы. Es ist ein Ort des Heulens und Zähneklappens. Там скрежет, плач и скрежет зубов. Es ist ein Ort in Flammen. Это место огня. Ein Ort der ewigen Pein. Это место вечных мучений. Es ist ein Ort der Verdammnis. Это место Verlorenheit. Потерянности, да. Und wir erkennen an den Worten Jesu, dass die Hölle weit, weitaus schlimmer ist als jede schlimme Situation auf dieser Erde. И из слов нашего Господа мы можем понять, что ад является намного местом, которое является намного страшнее, чем любое другое место на этой земле.
Jetzt wissen wir, wie die Situationen sein werden im Himmel und auch wie in der Hölle. Теперь мы знаем, что нас ожидает на небе и что нас ожидает в аду. Das müssen wir wissen, damit wir die richtige Entscheidung treffen. Мы должны это знать, чтобы нам принять правильное решение. Wir müssen unsere Entscheidung gut begründen. Мы должны обосновать наше решение. Man kann jetzt noch die Frage stellen, was sagt denn Gott zu dem allen? Мы можем задать себе вопрос, что же Бог говорит обо всем этом? Will Gott, dass wir in die Hölle kommen? Хочет ли Бог, чтобы мы попали в ад? Niemals. Никогда. Jesus hat gesagt, setze alles daran, dass du nicht in die Hölle kommst, sondern dass du in den Himmel kommst. Иисус сказал нам, чтобы мы предприняли все, чтобы не попасть в ад, но попасть на небо. Er sagt, wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Он сказал, если тебя смущает твой правый глаз, вырви его и избавься от него. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, и не все тело было ввержено в гиену. Will uns Jesus damit Angst machen? Разве Иисус Христос хочет навести страх на нас? Niemals. Нет. Er will uns retten. Он хочет нас спасти. Das würden wir doch auch tun. Ведь мы сделали бы то же самое, не правда ли? Die Autobahn A45 ist eine der teuersten Autobahnen in Deutschland. Автобан 45 является одним из самых дорогих автобанов в Германии. Sie geht durch das Siegerland, wo es viele Berge und Täler gibt. Она проходит через Зигерланд, и там много холмов и долин. Und da hat man die Autobahn auf großen Betonstelzen gebaut, damit es einigermaßen geradlinig durch das Siegerland geht. Она построена на больших бетонных сваях, чтобы она более-менее прямо проходила через Зигерланд. Und stellen wir uns vor, wir würden mit dem Auto fahren eines Nachts und die Brücke wäre mittendrin abgebrochen. Представьте себе, мы ночью едем по этому автобану и видим, что один из мостов развален. Was würden wir alle tun? Что бы мы сделали? Sofort in die Bremse gehen? Мы бы остановились сразу же. Und dann würden wir sofort die anderen warnen und sagen, stopp, hier geht's in den Abgrund. И мы бы всех постарались оповестить о том, чтобы остановились, чтобы не попали в аварию. Wir stellen die Blinkanlage ein und warnen die anderen Menschen. Включили бы аварийный свет наш и уведомили бы других людей. Und genau das tut Jesus auch. Это же самое делает Иисус Христос. Er sagt, ich warne dich, sieh zu, dass du nicht dorthin kommst. Ich habe für dich einen guten Ort vorbereitet, den Himmel. Он предупреждает нас и говорит, смотри, не попади туда. Я приготовил для тебя прекрасное место, небо. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, da kommt hinterher ein junger Mann zu mir. Однажды я проповедовал, и после проповеди ко мне приходит молодой человек. Und er hat einen Zettel mitgebracht. У него листочек в руке. Und da hatte er 5 Fragen aufgeschrieben. И он записал 5 вопросов на этом листочке. 4 habe ich schon längst vergessen. 4 вопроса я забыл. Aber die eine Frage, da hat er gut mitgedacht. Das war eine super Frage. Но один вопрос я запомнил, это был прекрасный, хороший вопрос. Er sagte, Sie haben doch gesagt, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Он сказал, ведь вы сказали, что Бог является Богом любви. Ich sage, stimmt genau. Я сказал, да, правда. Und Sie haben gesagt, dass Gott allmächtig ist. Er ist der Höchste über allem. И вы также сказали, что Бог является всемогущим Богом. Ich sage, stimmt auch. Тоже правильно. Sie haben gut aufgepasst. Вы хорошо слушали. Und da sagte er, ja, wenn das so ist, dann müsste doch Gott alle Menschen in seinen Himmel hineinlassen. И тогда он сказал, если это так, тогда ведь Бог должен был бы пустить всех людей на небо. Die Tore ganz weit aufmachen und zu allen Menschen sagen, immer hinein in den Himmel. Открыть ворота неба и сказать, все входите. Er hatte sehr gut mitgedacht. Он хорошо слушал мой доклад, Nur eins hatte er vergessen. но одну вещь он забыл. Und da habe ich ihn gefragt, ich sage, weißt du, warum die Welt so ist, wie sie ist? Я его спросил, ты знаешь, почему мир является таким, каким он есть, какой он есть сегодня? Warum haben wir in dieser Welt den Tod? Warum haben wir so viel Leid? Warum haben wir so viel Kriege? Warum haben wir so viel Hass? Почему в этом мире царит смерть, войны, трагедии, ненависть? Weil es am Anfang eine einzige Sünde gab. Потому что в начале произошел один единственный грех. Und durch eine Sünde ist die ganze Welt kaputt gegangen.
И посредством одного греха был разрушен весь мир. Unter dieser einen Sünde leiden wir alle noch heute. Еще сегодня мы все страдаем от этого одного греха. Wir werden krank, Мы болеем, wir müssen sterben мы должны умереть und erfahren viel Leid in dieser Welt. и соприкасаемся с многими скорбями в этой жизни. Und da habe ich zu dem jungen Mann gesagt, wenn Gott uns beide, so wie wir sind, in seinen Himmel hineinlässt, was passiert dann? Я его спросил, что если Бог возьмет нас обоих, такие, как мы сейчас с тобой есть, и возьмет нас на небо, что произойдет тогда? Das konnte er schon sofort beantworten. Он сразу мог ответить на Er этот sagt, dann вопрос. ist der Himmel auch bald kaputt. Сказал, и небо скоро тоже потерпит Ich крушение. sage, super mitgedacht. Ganz. Правильно, я сказал ему. Ich sage, genau das will Gott nicht. Er lässt niemanden auch nur mit einer Sünde in seinen Himmel hinein. Вот именно этого Бог не хочет. Он никого не принимает на небо, человека, у которого есть хотя бы один грех. Dann geht der Himmel auch kaputt. Потому что тогда и небо превратится в то, что сегодня мы имеем здесь Das на hatte er земле. verstanden. Он это понял. Auf der Stelle hat er gesagt, dann komme ich auch zu Jesus und lasse mir alle meine Schuld vergeben, damit ich dann ohne Sünde in den Himmel eingehen kann. Когда он это понял, он сразу сказал, тогда и я сегодня хочу прийти к Иисусу Христу, чтобы Он простил мне все мои грехи, чтобы и я смог попасть на небо. Es gefällt mir immer, wenn einer eine Frage hat, mitdenkt, die Antwort bekommt und dann auch die richtige Schlussfolgerung für sein Leben zieht. Мне очень нравится, если человек мыслит, слушает, задает вопросы, получая ответ, реагирует соответственно правильно ответу. Jetzt müssen wir noch überlegen, was hat Gott eigentlich getan, nachdem die Sünde passiert war? Мы должны еще задать себе вопрос, что же сделал Бог, когда случился первый грех? Gott hatte einen tiefen Schmerz. Бог был очень оскорблен. Большая боль была у Бога. Was die Menschen kaputt gemacht haben, werde ich wieder heil machen. И Бог сказал, то, что человек сломал, испортил, я опять исправлю. Und er hatte gleich einen Plan. И у Бога сразу был план. Und hat gesagt, ich werde meinen Sohn in die Welt schicken. И Бог сказал, я пошлю сына своего в этот мир. Er wird alle Sünden der Menschen tragen. Он понесет на себе грех всего мира. Und dann kann man zu ihm kommen und alle Sünde vergeben bekommen. И тогда человек сможет прийти к нему и получить прощение своих грехов. Dann sind sie ohne Sünde. Тогда человек будет опять безгрешным. Und dann kann ich sie ohne Sünde in den Himmel nehmen. И я могу принять их опять на небеса. Das ist unsere Situation. Это наша ситуация. Jesus ist gekommen. Иисус пришел. Gott hat Wort gehalten. Er schickt seinen Sohn. Бог сдержал свое слово. Он послал своего сына. Und ich freue mich immer, wohin er ihn geschickt hat. И я всегда очень рад, когда я понимаю, куда Он его послал. Er hat ihn nicht nach Deutschland geschickt, auch nicht nach USA, auch nicht nach Grönland. Он не послал его ни в Германию, ни в Америку, ни в Гренландию, sondern in euer Land Israel. но в вашу страну, в Израиль. Er hat Geschichte gemacht mit einem einzigen Menschen, mit Abraham. Он взял одного человека, Авраама, и с ним вместе он Geschichte gemacht. Написал историю, да, можно так сказать. Abraham war der erste, von dem wir wissen, der erste Bewohner, das erste Mitglied dieses Volkes Israel. Авраам был первым евреем. Und er hat gesagt, ihr werdet groß werden, ihr werdet euch vermehren. Господь сказал, ты будешь большим народом. Und in euer Land, in eure Nachkommenschaft, da schicke ich meinen Sohn hinein. И в эту страну, в этот народ я пошлю своего сына. Und Jesus kam in diese Welt. И Иисус пришел в этот мир. Und er hat gesagt, ich bin gekommen mit einem einzigen Grund. И он сказал, я пришел с одной единственной целью. Nämlich Sünder selig zu machen. Чтобы спасти грешников. Sünder in den Himmel zu bringen. Чтобы привести грешников на небеса. Das kann niemand. Это никто не может. Für den Himmel können wir nichts bezahlen, wir können nichts tun, damit wir in den Himmel kommen. Мы не можем ничего сделать, не заплатить, чтобы попасть на небеса. Das hat alles Jesus getan. Это все сделал Иисус. Er hat das Problem endgültig gelöst. Он решил эту проблему окончательно. Und Jesus war einer, der im Volk Israel geboren wurde. Иисус был человеком, рожденным в народ израильский. Er wurde als Jude geboren. Он был евреем.
um eine ganze Menschheit zu erlösen. чтобы спасти все человечество. Darum ist Israel so wichtig für die Welt. Поэтому Израиль так важен для мира. Und wir hören fast jeden Tag in den Nachrichten, immer taucht Israel auf. Почти каждый день в новостях напоминается нам и говорится об Израиле. Aber ich würde mich freuen, wenn es in den Nachrichten jedes Mal heißen würde, aus diesem Land kam Jesus. Я был бы очень рад, если бы каждый раз в новостях упоминалось, что из этой страны пришел Иисус. Und ihr Völker alle auf dieser Welt, denkt an diesen Jesus, denn der kam, um euch in den Himmel zu bringen. И вы, все народы этой земли, думаете об Иисусе Христе, потому что Он пришел, чтобы вам открыть врата неба. Niemand kann uns retten sonst. Никто, кроме Него, не может нас спасти. Wenn ich im Moor versinke, kann ich mich nicht selber rausholen. Если я проваливаюсь в болото и утопаю, я не могу сам себя вытащить. Oder wenn ich in den Brunnen gefallen bin, kann ich mich nicht selber rausholen. И если я упал в колодец, я не могу сам оттуда подняться. Darum kann uns auch kein Mensch aus der Sünde befreien. И поэтому ни один человек не может нас вытащить из греха. Das kann nur jemand tun, der selbst ohne Sünde ist. Это может сделать только тот, кто сам безгрешен. Und dieser eine, der ohne Sünde war, das war Jesus. И этот единственный, который был без греха, это Иисус Христос. Er war der Einzige, der über diese Welt gegangen ist und sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Он был единственным человеком, который мог жить на этой земле, ходить по ней и говорить: «Я есть истина». Was heißt das denn? Что это значит? Er hat in seinem ganzen Leben nicht ein einziges Mal gelogen. Он во всей своей жизни ни один раз не солгал. Die ganze Bibel ist wahr, denn er hat sie autorisiert. Вся Библия является истиной, потому что Он ее удостоверил. Und darum haben wir ein kostbares Wort, die Bibel, die von Anfang bis zum Ende absolute Wahrheit ist. Поэтому Библия является истиной и правдой с первой страницы до последней. Und wo wurde diese Bibel geschrieben? И где эта Библия была написана? In Israel. В Израиле. Das ganze Alte Testament ist von Juden geschrieben. Весь Старый Завет написан евреями. Und das ganze Neue Testament auch. Die einzige Ausnahme ist Lukas. Er war ein Grieche. И весь Новый Завет, единственное исключение, это Евангелие от Луки, он был греком. Alles waren Juden. Все остальные были евреями. Wir müssten die Juden lieben. Мы должны любить евреев. Weil sie uns die Rettung gebracht haben, weil im Volk der Juden ist die Rettung für die Welt gekommen. Потому что из народа евреев, из Израиля пришло спасение для всех народов. Von diesem Volk haben wir zu verdanken, wo dieser Jesus kam, da wurde uns der Himmel gebracht. Из этого народа пришел Иисус и открыл нам небо. Wir haben diesem Volk viel zu verdanken und wir haben Jesus alles zu verdanken. Мы zu verdanken, как это сказать? Um ihm Dank zu sagen. Быть благодарными, да, им за многое и Иисусу Христу за то, что Он пришел, чтобы разрешить проблему греха. Jetzt wissen wir, wer uns in den Himmel bringt. Теперь мы знаем, кто может привести нас на небеса. Das ist Jesus. Это Иисус. Er ist auch derjenige, der es will, dass wir in den Himmel kommen. Он также является тем, который это хочет, желает, чтобы мы попали на небеса. Er hat den größten Wunsch, dass wir einmal alle im Himmel sind. Его самое большое желание, чтобы все мы однажды оказались на небесах. Der Wunsch Jesu ist so, dass nicht ein einziger, der heute Abend hier ist, von dem Jesus sagt, dich will ich nicht im Himmel haben. Его желание распространяется на каждого здесь, на каждого из нас. Ни один не должен остаться по его желанию вне дверей. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Разве это не прекрасная весть? Jesus will dich im Himmel haben. Er will dich im Himmel haben. Er will dich im Himmel haben. Видеть тебя и тебя и тебя на небесах. Keine Ausnahme. Нет исключений. Aber du musst Ja sagen. Но ты должен сказать «да». Wenn du Nein sagst, kommst du dort nicht hin. Если ты скажешь «нет», ты туда не попадешь. Das ist das Wenigste, was du tun musst, dass du sagst, ich will zu Jesus kommen und ich will die Botschaft annehmen. Это то малое, что ты должен сделать. Ты должен сказать «я хочу принять Евангелие Иисуса Христа». Wir wollen noch ein wenig nachdenken über den Himmel, damit wir genau wissen, wofür wir uns entscheiden.
Еще немножко задумаемся о небе, чтобы нам знать, к чему мы решаемся прийти. Was ist der Himmel? Что является небом? Der Himmel ist ein Ort der absoluten Liebe. Небо является местом абсолютной любви. Gott ist die Liebe. Бог есть любовь. Und wenn wir an diesem Ort sind, erfahren wir Liebe, wie sie größer nicht sein kann. Когда мы будем там, мы будем испытывать любовь так, как ее больше и сильнее невозможно испытать. Die Bibel sagt, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben für uns gibt. Библия говорит, что нет большей любви, как если кто-либо положит жизнь свою за людей. Und das hat Jesus getan. И это Иисус сделал. Er starb am Kreuz aus Liebe zu uns. Он умер на кресте из любви к нам. Das war das einzige Motiv. Это было единственным побуждением Его. Und er kam nur mit dem einen einzigen Grund in diese Welt, um uns, um dir und mir den Himmel zu bringen. Это единственная причина, почему Он пришел на эту землю, чтобы нам с тобой открыть небо. Kam er in diese Welt, um den Lazarus dass er aufersteht? Разве Он пришел в этот мир, чтобы пробудить и воскресить Лазаря? Kam er, um Blinde sehen zu machen? Пришел Он в этот мир, чтобы открыть глаза слепым? Kam er, um Aussätzige zu heilen? Пришел Он, чтобы очистить прокаженных? Das war ein kleiner Nebeneffekt. Это побочный эффект Его пришествия. Damit hat er nur gezeigt, dass er Gott in Person ist. Er ist der Sohn Gottes, er ist der lebendige Gott, der unter uns war. Этими чудесами Он только показывал, что Он является Сыном Бога Живого, что Он Сам является Богом. Gott war in Israel, in Jesus. Бог был в Израиле, в Нем, в Иисусе Христе. Und er kam mit dem einen Grund, um uns den Himmel zu bringen. Он пришел с одной единственной целью – открыть нам небо. Was ist noch über den Himmel zu sagen? Что мы еще можем сказать о небе? Es ist ein Ort außergewöhnlicher Schönheit. Это место красоты. Jesus hat gesagt, schaut die Lilien auf dem Felde, wie schön sie sind. Иисус сказал, посмотрите на лилии, какие они красивые. Selbst der reiche König Salomo hatte nicht so schöne Kleider wie die Lilien, die auf dem Felde wachsen. Даже Соломон не имел таких прекрасных одеяний, как эти полевые цветы. Wir sehen, ein Kennzeichen des Himmels ist die Schönheit. Одно свойство неба – это красота. Viele Menschen geben viel Geld aus für irgendwelche Salben und Säfte, um die Haut jung zu erhalten. Многие люди расходуют много денег, чтобы быть немного красивее, всякие потребляют вещи для этого. Aber es hilft nicht. Но оно мало помогает. Die Falten kommen trotzdem. Морщины все равно появляются. Man kann sie nur zuschmieren. Можно только замазать. Diese Welt vergeht. Этот мир проходит. Aber im Himmel vergeht nichts mehr. На небе ничто не проходит. Wir werden ewig jung sein. Мы всегда вечно будем молодыми. Wir brauchen keine Brillen, keine Hörgeräte, Нам не нужны будут очки, keine neuen Kniegelenke, keine Hüftgelenke, keine Herzschrittmacher. все аппараты и так далее, медицины. Nichts mehr nötig, Все это нам будет не нужно, weil nichts vergeht. потому что все вечно. Das ist ein Ort, da will ich hin, unbedingt. Это место, куда я обязательно хочу. Wenn es da so schön ist, das ist mein Platz. Если там так прекрасно, так хорошо, это мое место. Ich habe 1972 zum ersten Mal davon richtig gehört. В 1972 году я впервые об этом услышал. Da habe ich gesagt, das ist mein Ding. И я сразу сказал, это мое место. Da will ich hin. Туда я хочу. Und so kam ich zu Jesus. Так я пришел к Иисусу. Der Jesus hat gesagt, ich will dir folgen. Я сказал, Иисус, я хочу следовать Wohin du тебе. mich schickst. Куда ты меня пошлешь? Ich staune jetzt im Rückblick, ich bin auf allen Erdteilen dieser Welt gewesen. Теперь, когда я смотрю назад, я удивляюсь, потому что я был на всех континентах Mit dieser Botschaft der Rettung этим durch Jesus. Евангелием спасения через Иисуса Христа. Ich habe keine Theologie studiert, ich habe keine Bibelschule besucht, ich habe nur die Bibel gelesen. Я не изучал богословие, я только читал Библию, Und da steht alles drin. и там все стоит. Das reicht für den Himmel. Этого достаточно для неба. Ist das nicht wunderbar? Разве это не In прекрасно? einem Buch steht alles komplett drin. В одной книге все Wir müssen nur написано. lesen. Мы должны читать. Всего Und der лишь навсего. Himmel ist der Ort, wo Jesus ist. Небо – это то место, где Иисус живет. Ich habe ihn noch nie gesehen. Я его еще никогда не видел. Ich habe ihn noch nie akustisch gehört. Я его еще
акустически не слышал. Ich habe nur in der Bibel gelesen und alles festgestellt, das stimmt, es passt alles zu dem, was wir beobachten. Но я читал Библию, и я заметил, что все соответствует действительности, что Und здесь написано. И этого das reicht, um достаточно. ihm zu folgen. Достаточно, чтобы следовать за ним. Aber jetzt kommt noch etwas Gewaltiges, was die Bibel uns sagt. Im Himmel werden wir dem Herrn Jesus gleich sein. Но здесь еще есть нечто великое, о чем говорит Библия. Она говорит, что мы на небе будем подобными Ему. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2, steht das geschrieben. В первом послании Иоанна мы об этом читаем. 3 глава, 1 стих. Und da steht, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Können wir Он uns das есть. vorstellen? Разве мы можем себе это представить? Jesus hat im Auftrag Gottes die Welt geschaffen. Бог создал этот мир. Alle Sterne, alle Galaxien sind sein Werk. Все звезды и галактики – это дело Его рук. Solche Fähigkeiten hat Jesus. Такие способности у Него. Und wenn wir ihm gleich sein, was heißt das denn? А мы будем подобными Ему. Что это значит? Das werden wir auch können. Мы это тоже сможем. Ich staune darüber. Я очень удивлен, когда Aber это stellen wir читаю. vor, das ist der Himmel, Представьте себе, это небо. dass wir sein werden wie Jesus. Мы будем как Он. Es gibt nichts Schöneres, was es überhaupt vorstellbar gibt. Нет ничего более прекрасного. Ich habe irgendwo in einem Vortrag über den Himmel gesprochen, so wie heute auch. Однажды я говорил на эту тему в одном месте, Und dann kam eine Frau zum Gespräch. и пришла женщина, чтобы поговорить со мной. Oh, ich sagte, das ist schön, dass Sie gekommen sind. Sie wollen sicher in den Himmel und wollen das jetzt festmachen. Я сказал, хорошо, что вы остались поговорить. Вы, наверное, хотите тоже на небо и хотите сейчас принять это решение. Nein, sagt sie, ich will zur Hölle. Нет, она сказала, я хочу в ад. Habe ich so falsch gepredigt? War das so undeutlich, was ich gesagt habe? Я сказал, неужели я так неясно проповедовал? Вы что, не поняли, о чем я говорил? Nein, sagt sie das nicht, aber ich kann Ihnen erklären, warum ich zur Hölle will. Нет, она сказала, это нет, вы говорили ясно, но я хочу вам объяснить, почему я хочу в ад. Und sie sagt, vor kurzem ist meine Mutter gestorben. Она сказала, что недавно умерла моя мама. Und ich habe meine Mutter sehr geliebt. И я очень любила свою мать. Und ich möchte in der Ewigkeit auch mit meiner Mutter zusammen sein. И я хочу в вечности быть вместе с моей мамой. Aber sie hat nicht an Jesus geglaubt. Но она не верила в Иисуса. Und dann werden wir sie auch nicht im Himmel finden. И поэтому я не найду ее на небе. Oh, ich sage, das müssen Sie noch 1000-mal überlegen. О, я сказал, вы должны это еще 1000 раз продумать. Sie wissen gar nicht, ob sie wirklich in der Hölle ist. Во-первых, вы не знаете, в аду ли ваша мама. Stellen Sie sich mal vor, der Mann, der mit Jesus gekreuzigt wurde, hat in letzter Minute den Herrn Jesus angerufen und Jesus sagt ihm, heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Представьте себе, разбойник на кресте в последнюю минуту своей жизни помолился Иисусу, сказал, вспомни обо мне. И Иисус сказал, сегодня, ныне будешь со мной в раю. Ihre Mutter hat auch von Jesus gehört. Vielleicht hat sie Jesus angerufen. Ваша мать тоже слышала об Иисусе Христе. Может быть, она призвала Его в последние минуты. Und da stellen Sie sich vor, durch ihre falsche Entscheidung ist Ihre Mutter nachher im Himmel und Sie sind in der Hölle. Представьте себе, вы примете неверное решение, попадете в ад, а ваша мать будет на небе. Tun Sie das ja nicht. Не делайте этого. Außerdem müssen Sie wissen, falls Ihre Mutter doch in der Hölle ist, Sie werden sich nie finden. Kроме того, вы должны понимать, что если ваша мать действительно в аду, вы ее никогда там не найдете. Die Hölle ist kein Ort der Familienzusammenführung. Ад не является местом, где воссоединение семей. Und außerdem kommt noch hinzu, dass Gott nicht in der Hölle ist und Gott ist die Liebe. Damit gibt es auch in der Hölle keine Liebe mehr. Кроме того, Бог есть любовь, но Бога нет в аду, поэтому в аду нет любви. Ich habe gesagt, überlegen Sie, dass Sie wirklich sich auf den Weg machen zum Himmel. И я сказал, и подумайте основательно и примите решение пойти на небеса. Ist das kompliziert? Это сложно. Ich möchte zum Schluss 2 Beispiele nennen. 2 примера я хочу привести в заключение. Ich hielt einen Vortrag in Windhoek in Namibia im Süden von Afrika. В Виндхуке, в Южной Африке, я проповедовал. Und da kommen 2 Frauen zum Gespräch.
И две женщины пришли, чтобы поговорить со мной. Das waren leibliche Geschwister und die waren so ungefähr 30 Jahre alt, 30, 31, 32. Это были сестры, им было где-то 31-32 года. Habe ich gesagt, warum sind Sie gekommen? Я спросил, почему вы остались? Da sagten die wie aus der Pistole geschossen, wir wollen in den Himmel. И они ответили сразу залпом: мы хотим на небо. Ich sagte, das ist die beste Frage, die Sie haben. И я сказал, это самый прекрасный вопрос, который вы задаете. Ihnen kann geholfen werden. Я могу вам помочь. Und dann haben wir das im Gebet festgemacht. И мы помолились вместе. Und sie gingen nach Hause mit der Buchung des Himmels. И они пошли домой с билетом на небеса. Ich habe sie am nächsten Tag wieder getroffen, На следующий день я опять встретился с voller ними. Freude. Они были очень радостными. Sie waren gewiss geworden, dass sie in den Himmel kommen. Они были уверены в том, что теперь они на дороге, Wir sehen, на es ist дороге nichts в небо. Kompliziertes dran. Это несложно. Vor einigen Jahren, das war nach dem Zerbruch der Sowjetunion, Несколько лет тому назад, после того, как развалился Советский Союз, und da waren wir in einer Kaserne. мы были в казарме. Да. Und da hatte man alle Soldaten eingeladen in einem Vortragsraum, wo früher kommunistische Propaganda stattfand. И всех солдат пригласили в зал, где когда-то раньше проповедовали коммунистическую пропаганду. Und da waren 120 Soldaten 120 солдат там сидело. und die waren ganz genau aufgereiht in einer Reihe, einer neben dem anderen und in den Reihen auch alles voll gefüllt. И они сидели друг возле друга, и все было полно заполнено. Und die hatten noch nie das Evangelium gehört. И они еще никогда не слышали Евангелия раньше. Die hatten vorher nur kommunistische Propaganda gehört. Все, что они слышали, была коммунистическая пропаганда. Und jetzt haben wir ihnen das Evangelium von Jesus gesagt. И теперь мы им проповедовали Евангелие Иисуса Христа. Und wir haben gesagt, ihr lieben russischen Soldaten, Jesus liebt euch. Мы им сказали: дорогие русские солдаты, Иисус любит вас. Und Jesus möchte euch im Himmel haben. И Господь хочет видеть вас на небесах. Und ich habe gesagt, Jesus wünscht sich viele russische Soldaten im Himmel. Я сказал, Иисус желает, чтобы многие русские солдаты были на небе. Aber dann ohne Uniform, ihr kriegt neue Sachen. Но вы там будете без униформы, вы получите новую одежду. Und dann habe ich gesagt, am Ende des Vortrags, wer das will, es hängt nur von dem Willen ab, der möge aufstehen. Я сказал в конце: кто этого желает, это зависит от твоего решения, желания, пожалуйста, встаньте. Und ich war erstaunt, etwa 80% der Soldaten standen auf. Я был удивлен, 80% солдат встали. Ich war überwältigt von dem, wie Jesus Menschen ruft. Я был ошеломлен, как Иисус Und wir sehen призывает людей. an dem Beispiel sehen wir, da ist nichts Kompliziertes dran. И на этом примере мы видим, что нет ничего сложного. Ich sage ja, und dieses Ja ist bei Jesus gültig. Я говорю да, и это да Иисус принимает. Er fragt nur, hast du gewollt? Он спрашивает нас, желаем ли мы, хотим ли мы. Dann nehme ich dich an. Если да, я тебя Ich принимаю. vergebe dir alle Schuld, Я прощаю тебе твою вину, dass du ohne Sünde bist, чтобы ты был безгрешным, und dann hast du Eingang in den Himmel. и тебе свободный вход на небеса. Geht es noch einfacher? Разве может что-то быть проще этого? Das gilt auch uns. Это также сегодня путь для нас. Wenn du heute sagst, das habe ich verstanden, dass es den Himmel und die Hölle gibt, ich will in den Himmel kommen. Если ты сегодня принимаешь решение: я понял, что есть ад, есть небо, и я хочу попасть на небо, Und ich wähle auch den einzigen Weg, den es dorthin gibt, und das ist Jesus. и я выбираю единственный путь, который меня туда приведет, это Иисус, Dann sage ihm, ich komme. тогда скажи ему: я иду, я прихожу к тебе. Mir sagte neulich ein junger Mann, er fuhr auf der Autobahn mit seinem Auto. Недавно молодой человек мне сказал, он был на автобане, ехал на машине, Und er hatte einen Vortrag gehört auf der CD, auf der Autobahn. и он слушал во время езды проповедь. Und dann hat er mir erzählt, am Ende des Vortrags habe ich gesagt, wer eine Entscheidung für Jesus treffen will, der möge die Hand heben. И в конце своей проповеди я сказал на этой CD, которую он слышал: кто хочет принять решение с Иисусом, поднимите руку. Und das wollte ich Jesus auch sagen. И он говорит: я это тоже хотел Иисусу Dann habe ich сказать. im Augenblick eine Hand vom Lenkrad genommen und im Auto die Hand gehoben. И я взял одну руку, оторвал от руля и поднял ее в машине. Er sagt, das war mein Anfang mit Jesus. И
И он говорит, это было мое начало с Иисусом. Und dann habe ich mir eine Bibel gekauft, habe mir eine Gemeinde gesucht Я купил себе Библию, нашел церковь, und gehe fröhlich meinen Weg mit Jesus. и теперь радостно иду этим путем с Ist das nicht Иисусом. schön? Разве это не прекрасно? Das können wir auch machen. Это мы можем также сделать. Und wir sind immer von der praktischen Sorte. Мы люди практичные, Wir werden gleich beten. мы будем сейчас молиться. Und wenn wir beten, werde ich einfach sagen, wer jetzt in den Himmel will und mit Jesus gehen will, einfach die Hand heben. Когда мы будем молиться, я скажу просто, кто хочет на небо, кто хочет жить с Иисусом, поднимите руку. Und ihr Lieben, das machen wir jetzt. Wir stehen auf Давайте мы встанем. und ich bete mit uns und ich werde zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, jetzt erhebe deine Hand. Я буду молиться, и между моими предложениями, когда-то я скажу, теперь поднимите руки. Und gib dem Herrn Jesus das Signal, ich will auch zu dir gehören. И подай этот сигнал Иисусу Христу, я также хочу принадлежать тебе. Wir beten. Будем молиться. Herr Jesus Christus, ich habe von dir gehört Иисус, я услышал о тебе, und das ist tief in mein Herz eingedrungen. это впало глубоко в мое сердце. Ich habe erkannt, dass du der Einzige bist, der mich in den Himmel bringen kann. Я понял, что ты единственный, который может привести меня на небо. Das möchte ich in Anspruch nehmen. Это я хочу принять. Und darum hebe ich jetzt meine Hand und sage Ja zu dir. Поэтому я сейчас поднимаю небо и говорю «да» тебе. Herr Jesus, du hast alle Hände gesehen Иисус, ты видел все руки. und das sind sehr viele. Это много рук. Ich danke dir, Я благодарен тебе, dass du noch so viel Platz im Himmel frei hast что столько свободных мест еще есть на небе. und dass das für uns auch ausreichend ist. И что места достаточно для нас тоже. Und Herr Jesus, du hast versprochen, jeder, der jetzt zu dir Ja gesagt hat, den nimmst du auch an. Иисус, ты обещал, что каждый, кто ответит «да» тебе, того ты принимаешь. Niemals weist du jemanden von dir weg. Никогда ты никого не отвергаешь. Danke, Herr Jesus, dass du heute viele Plätze im Himmel besetzt hast. Спасибо, Иисус, что сегодня заполнились многие места на небе. Und wir dürfen uns freuen an dem Tag, wenn du wiederkommst, wo du uns einlädst zum Himmelreich. И мы рады, что ты придешь скоро за нами и возьмешь нас к себе на небо. Und du wirst uns sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, И ты скажешь, войдите, благословенные Отца моего, und ererbet das Reich, das für euch gegeben ist. и примите царство, которое предназначено для вас. Danke, Herr Jesus. Спасибо, Иисус. Danke, danke, nochmals danke. Спасибо, спасибо, Иисус. Du hast uns den Himmel gebracht. Ты принес нам небо. Amen. Аминь. Аминь. Wir Аминь. nehmen nochmal Platz. Присядьте. Und ich bitte alle diejenigen, die die Hand gehoben haben, dann werde ich anhand der Bibel das nochmal erklären, wie das geht. Wir sammeln uns hier in dem Bereich hier. Alle, die die Hand gehoben haben. Nach Abschluss. Nach Abschluss, wenn wir noch gesungen haben, После конца богослужения, после того, как песню споют, я попрошу всех тех, кто dann sammeln wir uns hier подняли руки, собраться здесь спереди. und dann verbinden wir uns mit Jesus. И мы тогда вместе будем молиться и объединимся с Иисусом. Dass wir für immer und ewig zu ihm gehören und in alle Ewigkeit im Himmel an diesem schönen Ort bei ihm sein dürfen. Чтобы мы навечно были с Ним и в вечности всегда были в Его близости. Und wer die Hand nicht gehoben hat und sagt, hätte ich doch auch tun sollen, А кто не поднял руку и говорит, лучше бы я тоже поднял руку, kann dazukommen. может тоже остаться здесь. Die Einladung Jesu ist ganz weit. Приглашение Иисуса Христа, оно для всех. Gott segne euch alle. Amen. Бог да благословит вас всех. Аминь.